Ilanga latshona ngithwele ihloko. Ngangizondile ngiganunwabo. Engangikufuna igazi lomuntu kuphela. Ngangifuna ukubulala zona izihlobo zami. Isifiso sami kwakuyikuthi mbangcwabe bonke lelo langa. Ngangithukuthele. Ngafika ekhaya vele ngezikhathi zantambama so inkomo zivalelwe esibayeni. Lelo langa ngizange ngifike lokuthi azange ngibingelele umuntu. Ngavele ngaqonda khona esihlahleni lapho ohlezi khona ubaba lo mama. Amfikanga vele ngathi salibonani bazali bami. Azange ngifike ngithi litshonile. Ngathi ngihlala phansi ngahle ngakhuluma ngathi yabona bazali bami. Yabona umfazi wami lwana. Ngamthathela mina. Umfazi wami ngimthathelanga lina. Ngibatshelile labafowethu labodadewethu bonke ukuthi kusukela namhlanje abasasozihlobo zami abasasobafowethu. Lana umuthi wena oliwenzayo lina elusukumisayo for lisukumisela umfazi wami angeke uzusebenze lina bazali bami. Angeke uzusebenze. Lento yokuthi lina lizondile ukuthi angisalinikezi angisalithumezeli angisalithengeli igrocery akusebenzi lokho. Vele ngeke lize liyithola igrocery. Ngeke lize likuthola okubuya kimi. Okubuya kimi konke sokuthola ngumamazala wami. Umama womfazi wami. Umama womfazi wami senguye umama wami. Senguye ubaba wami. Ngoba noba nina akaza ngijaje angikaze ngizwe sithi umfazi wami uwrong kodwa lina yini elokho libhizi likhoma umfazi wami ngomunye ukuthi isithombe lesesibonakeleyo akusisho ukuthi phela nangikaze ngibambe febe umfazi wami angikaze ngibambe le ndoda kodwa ngenxa yesithombe esibonakala ku WhatsApp selifakaza limbiza ngesifebe yona lento leyo wenza ngiligamule mina lonke limi yenza ngiligamule angithandi ngicela liphume entweni zami liphume emfazini wami. Umfazi wami senguye umuzi wami senguye isihlobo sami seyikho konke umfazi wami njengoba manje silabantu abawu2 uyabuye wes3 likhuluma lina lokho likhonkothe labantu abenu abaloyayo. Phumani emzini wami. Ngangikhuluma ngihlezi lokho ngihlezi phezulu kwesitulo. Ubaba ngambone ekhothamisa ikhanda. Kubonakala ukuthi umuntu omdala ukhathele. Umama yena zahlezi ehla inyembezo waphinda wasukumisa ubuso bakhe wakhuluma. Wathi mntanami sibadala nxa singaka esikubonisa khona ulalele ngoba singabazali bakho. Ngeke uzuvume ukhulume kanje umfazi wakho kuyikuthi ubonakalele lembedeni lenye indoda umsayidele ngalolu hlobo. Mntanami amagama umuntu omdala aweli phansi uyezwa. Mina engingakutsho kuye ukuthi awukathathi. Yazi ngathukuthela ngasukuma ngehloka ngathi kunje ngimudla umama. Asamukeleni istory sethu. Istory lesi sizangena insuku zonke ntambama ngo6 size siphele. Engikucelayo kini ukuthi li-like, li-comment, li-share lizwe ukuthi indaba leyi iya ngaphi futhi ivela ngaphi.